Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye hari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. Ambasade y'u Rwanda muri Amerika yanyomoje abavuze ko Perezida Kagame atatumiwe muri USA National Prayer Breakfast. Umusanzu wa mitiweli ushobora kongerwa. Rura yasobanuye impamvu y'ifungwa rya tini zirenga 40,000. Ni mu gihe RIB yatanze umuburo ku butekamutwe bw'abiyita Illuminati mu Rwanda. Hanze y'u Rwanda turanyarukira mu Burundi aho Perezida Ndayishimiye yagereranije Burundi n'ubutaka bw'isezerano bwa Kanani. Muri Tanzania ho hagiye guhagarikwa ikoreshwa ry'amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu. Ni mu gihe muri Afurika y'Epfo Perezida Ramaphosa yavuze ibisabwa kugira ngo ingabo za SADC zive muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Afurika y'Epfo kandi rurageretse hagati ya Malema na Elon Musk bamusabiye ibihano. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yambuye Anthony Blinken uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako nyinshi za leta. Turasoreza amakuru yacu muri Sri Lanka aho inkende yateje ibura ry'umuriro mu gihugu cyose. Ikaze mu makuru arambuye mugezweho nanjye Kimenyi Kimeza. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyomoje abaherutse gutangaza ko Perezida Paul Kagame atatumiwe mu masengesho yo gusengera icyo gihugu aherutse kubera i Washington DC. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri nibwo muri Amerika habaye amasengesho ngarukamwaka yo gusengera iki gihugu n'isi muri rusange azwi nka USA National Prayer Breakfast, yitabiriwe n'abarimo Perezida Donald Trump. Umwe mu bashyitsi bagaragaye muri aya masengesho ni Madame Jeannette Kagame wanahawe n'umwanya wo gusengera iki gihugu n'isi muri rusange. Nyuma y'aya masengesho ikigo Von Batten Montague gitanga ubujyanama mu bijyanye n'amategeko na politike cyatangaje ko Perezida Paul Kagame yari yatumiwe muri aya masengesho ariko ubutumire bwe buza gukurwaho nyuma. Iki kigo cyavuze ko ubutumire Perezida Kagame yari yahawe bwakuweho kubera ibikorwa bye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe n'iki kigo byahise byamaganirwa kure na Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ari ikinyoma. Mu butumwa iyi ambasade yashyize hanze yavuze ko iki kinyoma cyambaye ubusa. Umwaka ushize Perezida Kagame niwe wavuze ijambo ry'ibanze muri aya masengesho. Abavuga ijambo ry'ibanze bahinduka buri mwaka. Uyu mwaka havuze undi. Umugore wa Perezida w'u Rwanda yatumiwe kugira ngo avuge isengesho muri uwo muhango. Kuvuga ko Perezida atatumiwe nta gaciro bifite. Umusanzu wa mitiweli ushobora kongerwa. Umuyobozi ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu rwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB Dr. Regis Hitimana yatangaje ko abanyarwanda bakwiye kwitegura ko mu bihe biri imbere umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza batanga uzavugururwa, ariko bizakorwa nyuma y'umwaka wa mitiweli uzatangira mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mitiweli bukoreshwa n'abanyarwanda benshi ndetse bwatumye serivisi z'ubuvuzi zigera kuri bose n'ikiguzi cyazo kirahenduka. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko umusanzu buri muntu atanga 3,000 cyangwa 7,000 ku mwaka utageze kuri 40% by'ikiguzi kigenda iyahawe serivisi z'ubuvuzi hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza kuko hajyamo nkunganire ya leta. Umuyobozi ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB Dr. Regis Hitimana ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru ku itariki 9 uku kwezi yatangaje ko umusanzu wa mitiweli abanyarwanda batanga umaze imyaka 14 utaravugururwa, nyamara serivisi zishyurwa n'ibiciro byazo byariyongereye. Ati iyo ngingo nayo yarakozwe ariko ubuyobozi mu gushishoza badusaba ko uyu mwaka tugiye gutangira tuba tubiretse, ariko tuzagira umwanya wo kubisobanurira abanyarwanda, ariko batangire bitegure kuko uyu musanzu urebye ibyo ikigega gisabwa ari ukuzamura ibiciro by'ibyo twishyuraga no kongeramo serivisi nshya. Imyaka ubibaye 13 uyu musanzu utavugururwa. Mu mufuka w'umunyarwanda w'icyo gihe imibare yose twereka ko hari akantu kiyongereyemo. Rura yasobanuye impamvu y'ifungwa rya tini zirenga 40,000. Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rura cyagaragaje ko mu mwaka ushize w'ingengo y'imari
hafunzwe konti z'imisoro zirenga 40,000 na nimero ziranga usora zazo tini kubera ubucuruzi bwandikishijwe ntibukore n'ubwahagaritswe bitewe n'impamvu zitandukanye. Gufunga izo konti z'umusoro zirenga 40,000 zijyanye na nimero ziranga usora tini zazo zatumye ubucuruzi buto busora bugabanukaho hafi 100,000. Komiseri wungirije ushinzwe abasora n'itumanaho muri RURA Uwitonze Jean Paul yabwiye itangazamakuru kwigabanuka ry'iyo mibare yose rishingiye ku mavugurura mu bijyanye n'ikoranabuhanga yakozwe atuma hamenyekana ibigo by'ubucuruzi n'abasora byari byanditse ariko mu by'ukuri bidakora. Yagize ati RURA yagiye mu ikoranabuhanga bituma tubona amakuru tutari kumenya mbere dufata ibyemezo. Hari nk'urubyiruko rurangiza kaminuza rushaka kuba ba rwiyemezamirimo rugahita rutangiza ibigo tukaruha tini. Twanasanze bamwe baragiye bibonera akazi kandi ya tini igasigara nta nyemezabwishyu n'imwe itangiweho. Nyirayo nta bicuruzwa yatumije mu mahanga ataracuruje cyangwa ngo arangure mu gihugu nta n'ikindi yigeze akora. Yavuze ko uburyo bw'ikoranabuhanga RURA ikoresha bwabacaga amande nk'abadasora ariko hakozwe ubugenzuzi babona ko batigeze bakora bahitamo gufunga izo tini. Hari kandi n'abandi bafungiwe tini abandi zirasinzirizwa bitewe n'uko zakoraga ariko zikageraho zigahagarara. Yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo kubara umusoro ku bantu bakwiye kubarwaho kandi ko ntaho bihuriye no kugabanuka kw'abasora. Ibyo byatumye ubucuruzi buto busora mu mwaka ushize w'ingengo y'imari wa 2023 na 2024 bugabanuka bigera ku 382,318 buvuye ku 465,378, naho ubucuruzi buciriritse busora buva kuri 842 bugera kuri 786. RIB yatanze umuburo ku butekamutwe bw'abiyita Illuminati mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiye abantu mu bikorwa by'ubutekamutwe bishya byadutse aho ababikora bahamagara abantu bababwira ko bagomba kwishyura ngo binjire mu muryango witwa Illuminati Rwanda, batabikora bagapfusha umwe mu bo mu muryango nk'igitambo. Uyu muryango wa Illuminati abenshi bashukwa ko abawubamo ari abantu bakize cyane kandi bakoreshwa n'imbaraga zidasanzwe zikuzimu. Abatekamutwe ahanini bakoresha amayeri ajyanye no gukina n'amarangamutima y'umuntu bagendeye kuko bizeza ubukire cyangwa gushora ku kintu cyakuzanira inyungu nyinshi kandi zihuse. Bahamagara uwo bashaka gushuka kenshi babanje kumushakaho amakuru ndetse bakohereza ubutumwa bw'amajwi cyangwa amashusho ateye ubwoba ko agomba kujya muri Illuminati ngo utabikora haragira umwe mu bana be, umufasha we, uwo bavukana cyangwa inshuti ya hafi iri bupfe nk'igitambo. Akenshi ayo mashusho bohereza bayakura muri za filimi zo hanze. Iyo utagize amakenga cyangwa ngo ushishoze ukaba umwanya mu kiganiro ukagendera ku marangamutima yawe bitewe n'ubwoba bw'ibyo bakubwiye, wisanga uri gukora ibyo bakubwiye bigamije kukwiba ubutunzi bwawe. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru ko hari abamaze gukorerwa ubutekamutwe babifitiye ingero. Hanze y'u Rwanda reka dutangire amakuru yacu mu Burundi aho Perezida Ndayishimiye yagereranije Uburundi n'ubutaka bw'isezerano bwa Kanani. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yavuze ko umutungo kamere mwinshi icyo gihugu gifite awugereranya n'ubutaka bw'isezerano bw'igihugu cya Kanani kivugwa muri Bibiliya Imana yari yarasezeranije Abanyayisiraheli. Televiziyo y'u Burundi yatangaje ko ibyo Perezida Ndayishimiye yabivugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yitabiraga amasengesho yo gusengera icyo gihugu yari yatumiyemo abayobozi batandukanye ku isi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko iyo arebye uko Burundi bumeze n'umutungo kamere bufite asanga bufitanye isano n'igihugu cya Kanani kivugwa muri Bibiliya. Yagize ati urebye uko Burundi bumeze usanga bufitanye isano na cya gihugu cy'isezerano cya Kanani. Burundi bufite ubutaka bwera cyane kandi bufite umutungo kamere mwinshi utaracukurwa. Yavuze ko Burundi buri ahantu heza mu mutima wa Afurika hahuza Afurika yo hagati n'Iburasirazuba, gusa ikibabaje ngo nuko
ko ubwo butunzi bufite abarundi bataratangira kububyaza umusaruro. Perezida Ndayishimiye yongeyeho ko amasengesho yafashije abarundi cyane mu kongera kunga ubumwe, ubu muri iki gihugu hakaba harangwa amahoro n'umutekano. Dukomereze muri Tanzania, hagiye guhagarikwa ikoreshwa ry'amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu. Banki ya Tanzania ku bufatanye na Minisiteri y'Imari muri iki gihugu irateganya gushyiraho amabwiriza agamije guhagarika ikoreshwa ry'amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu. Ayo mabwiriza agamije kurinda ubusugire bw'amashiringi ya Tanzania hagamijwe gushyira imbere ikoreshwa ryayo mu bikorwa bitandukanye byo guhererekanya amafaranga. Umuyobozi ushinzwe ubukungu mpuzamahanga muri Banki ya Tanzania, Vilela Wane, yatangaje ko umushinga w'itegeko numara kunozwa neza hazashyirwaho amabwiriza azasohoka mu igazeti ya leta agamije gusobanura uko bizajya bishyirwa mu bikorwa. Yavuze ko ikoreshwa ry'amafaranga y'amahanga ritesha agaciro ifaranga ry'imbere mu gihugu, bikaba byanagira ingaruka mu ihungabana rya politiki y'amashiringi ya Tanzania. Yashimangiye ko bahaye amabwiriza za banki z'ubucuruzi yo guhagarika ibikorwa by'ihererekanya ry'amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu, birimo nko kwishyura imisoro, amande, ibicuruzwa na serivisi. Dukomereza amakuru yacu muri Afurika y'Epfo, aho Ramaphosa yavuze ibisabwa kugira ngo ingabo za SADC zive muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Cyril Ramaphosa yagaragaje ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zizataha mu gihe imyanzuro yafatiwe mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango SADC no Afurika y'Iburasirazuba EAC izaba yubahirizwa. Abanyapolitiki bo muri Afurika y'Epfo bakomeje kotsa igitutu umukuru w'igihugu nyuma y'aho abasirikare babo 14 bapfire mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe wa M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamusaba gukurayo abasigaye. Ramaphosa wari wararahiriye gukomeza gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe, yagaragaje ko yashimye imyanzuro yafatiwe mu nama ya EAC na SADC, by'umwihariko wo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi, n'usaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira n'impande zose zihanganye zirimo na M23. Yagize ati umwe mu myanzuro y'ingenzi cyane yavuyemo nuko abitabira inama ihuriweho bemeranije ko ibiganiro by'imbonankubone bisubukurwa hagati ya leta n'abatayegamiyeho barimo M23. Ibi bizakorwa binyuzwe mu biganiro bya Rwanda na Nairobi. Ni mu gihe kandi aho muri Afurika y'Epfo rugeretse hagati ya Malema na Elon Musk umusabiye ibihano. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'umunyemari Elon Musk n'umunyapolitiki wo muri Afurika y'Epfo Julius Malema, nyuma y'amashusho yagiye hanze agaragaza uwo munyapolitiki avuga ko abazungu bo muri icyo gihugu bakwiye kwicwa. Ni amashusho akomeje gukwirakwizwa cyane n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, nubwo hatagaragazwa mu by'ukuri igihe ayo mashusho yafatiwe. Muri ayo mashusho Malema agaragara ari kuvuga ko abazungu bari muri Afurika y'Epfo bakwiye kwicwa no gukatwa ingoto, ibishobora gufatwa nko gushishikariza abantu gukora jenoside. Elon Musk yifashishije urubuga rwe rwa X yagaragaje ko Malema yari akwiye guhabwa ibihano ndetse agafatwa nk'umunyabyaha mpuzamahanga. Nyuma yo gutangaza ibyo, ishyaka rya Economic Freedom Fighters riyobowe na Julius Malema ku itariki 9 uku kwezi ryahise risohora itangazo risubiza ku byo Elon Musk yari yatangaje. Economic Freedom Fighters yagaragaje ko itatunguwe n'ibyatangajwe na Elon Musk byo kuvuga ko Malema akwiye gufatirwa ibihano. Ryakomeje rigaragaza ko nyuma y'uburyo bw'imiyoborere budahwitse muri Amerika, umuherwe Elon Musk atekereza ko ubukire bwe bumugira umuyobozi w'ikirenga unafite ububasha ku bihugu byose. Ryakomeje rivuga ko Malema afite imyumvire ishingiye ku bwigenge bw'ubukungu no kubohora Abanyafurika, kandi akunze kwanga imigirire y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ari nabyo yaba ari kuzira. Iryo tangazo ririmo amagambo yuje uburakari, aho rikomeza risaba Elon Musk n'abambari be bari mu bihugu bitandukanye byaba Afurika y'Epfo, Amerika, Isiraheli kujya mu kuzimu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yambuye Antony Blinken uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako nyinshi za leta. Perezida Donald Trump yambuye Antony Blinken wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako zitandukanye za leta zirimo inkiko, gereza n'inzego z'umutekano.
Ibi byatangajwe n'abayobozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House ku itariki 8 ku kwezi. Ni icyemezo kandi kireba Jake Sullivan wahoze ari umujyanama mu by'umutekano muri Perezidanse ku ngoma ya Joe Biden ndetse na Liza Monaco wari umushinjacyaha mukuru wungirije. Daily Mail yanditse ko abambuwe uburenganzira bose bashobora kutemererwa kwinjira mu nyubako nyinshi za guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inkiko, gereza, iz'inzego z'umutekano n'izindi nzego nyubahirizategeko. Bibaye kandi nyuma y'uko Perezida Donald Trump yambuye Joe Biden uburenganzira bwo kongera kubona amakuru y'ibanga ya buri munsi ahabwa Perezida wa Amerika n'abandi bamubanjirije. Ubusanzwe muri Amerika, Perezida avuye ku butegetsi ahabwa amahirwe yo gukomeza kubona amakuru amwe n'amwe y'umutekano n'andi y'ibanga kugira ngo ashobore kunganira uri ku butegetsi mu gufata ibyemezo byerekeye umutekano cyangwa politike y'igihugu. Perezida Donald Trump kandi yahagaritse imfashanyo yahabwaga Afurika y'Epfo. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Donald Trump yasinye itegeko ryo gukuraho imfashanyo Amerika yahaga Afurika y'Epfo. Ni nyuma yo kunenga amategeko y'icyo gihugu yerekeye ubutaka n'ikirego cya Afurika y'Epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irega Israeli, igihugu gicuditse na Amerika, gukora jenoside Abanyapalestine mu ntara ya Gaza. Mu mwaka wa 2023, Amerika yahaye Afurika y'Epfo imfashanyo ya miliyari 440 z'amadolari nk'uko bigaragara mu mibare ishyirwa ahabona n'ubutegetsi bwa Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Ronald Lamola yavuze ko iki cyemezo cya Perezida Trump kidashingiye ku makuru ahamye kandi kirengagiza amategeko akomeye ababaje y'ubukoloni n'ivangura rya apartheid Afurika y'Epfo yanyuzemo. Abitangiye ibimenyetso, Perezida Trump yavuze ko ubutegetsi bwo muri Afurika y'Epfo bwambura ubutaka abantu bamwe bukabafata nabi cyane nk'uko iyi nkuru dukesha VOA ivuga. Ni nyuma y'uko umuherwe Elon Musk uvuka muri Afurika y'Epfo akaba n'inshuti ya hafi ya Perezida Trump avuze ko abazungu bo muri Afurika y'Epfo bibasiwe n'amategeko ashingiye ku ibara ry'uruhu muri icyo gihugu. Tukiri kuri Elon Musk, yahishuye ko adafite gahunda yo kugura TikTok. Umunyemari Elon Musk yigaramye ibimaze iminsi bivugwa ko yifuza kugura urubuga nkoranyambaga rwa TikTok ugenzurwa n'ikigo cy'Abashinwa cya ByteDance. Yemeza ko nta gahunda yabyo afite. Musk yabivugiye mu nama yitabiriye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho yiga ku bukungu yari yateguwe n'ikigo cya World Economic Summit yabaye ku itariki 28 ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Yagize ati, ntabwo nigeze ngira ibiganiro byo kugura TikTok kandi nta gahunda yo kuyigura mfite. Dusoreza amakuru yacu muri Sri Lanka, aho inkende yateje ibura ry'umuriro mu gihugu cyose. Abarenga miliyoni 22 batuye muri Sri Lanka babihiwe n'umunsi w'icyumweru nyuma y'uko bawumaze nta muriro w'amashanyarazi bafite, inkende igashinjwa guteza ibi bibazo. Ahagana saa 5 z'amanywa muri icyo gihugu nibwo umuriro w'amashanyarazi wabuze hafi ya hose mu gihugu, bituma abantu bakoresha ubundi buryo burimo gukoresha generators mu gucana. Iperereza ryahise ritangira bidatinze. Minisitiri ushinzwe ingufu Kumara Jayakodi aba yamaze kuvumbura ikibazo, abwira igihugu ko inkende ariyo yabashyize mu kizima. Iyi nkende ngo yari imaze igihe ikinira hafi y'uruganda rukomeye rugenzura amashanyarazi mu bice hafi ya byose by'igihugu, biza kurangira yangije insinga bituma uru ruganda rudakomeza kugemura amashanyarazi. Minisitiri yagize ati, inkende yagiye ku ruganda rutanga amashanyarazi yangiza systeme dukoresha. Benshi mu baturage bahaye urw'amenyo umuyobozi, bibaza uburyo inkende ishobora gushyira igihugu cyose mu mwijima, bagaheraho basaba ko ibikorwa remezo by'amashanyarazi bikwiye kuvugururwa bikarushaho kwitabwaho mu buryo bwagutse. Ni naha dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugire amahoro.